Ngiza nendaba wona uzanani nendlebe sanibonani ke bangane ubongiwe lo Indlovukazi namhlanje nginiphathele istory sika sisi wayesamncane nje engaka ekuma 20s kusho ukuthi ke uma wakhe wayesebenza ejardini bese ukuthi esebenzela ikhehla lomlungu nesalukwazi kuthi ke ngelinye ilanga indodana yalo baba lo nalo gogo ifune isisebenzi ukuthi bafuna ukuthi asebenzele indodana yakhe. Hayi ke nangempela kumama abuye ekhaya atshela indodakazi yakhe ukuthi ke kufuneka umuntu ozosebenza endaweni ukuthi awufuna yini umsebenzi ngoba baxakekiwe nje kulomuzi. Hayi ke nangempela intombazane ethi hayi ke manje ngizothatha umsebenzi. Iqaleke ngosuku lokuqala yahamba yafika kulomuzi ithola ke lo bhuti lo unonkosikazi abelungu njalo lapha unonkosikazi banengane eyodwa. Ayike aqala asebenze kube mnandi nje yasebenze afunde unkosikazi wakhona amfundisa ukuthi uzokwenzani bese ukuthi ngoba ke iproblem umsebenzi wakhe kwakumele uphele late ebusuku ngoba abazali babesebenza bebuya sometimes late ebusuku balengane la yezoyigada kanye nokuzoklina la ekhaya. So welala kuphi alale endlini engemuva kuyona le ndawo le Jaldini la esebenza khona. Hayi ke usisi ke unkosikazi bese yamfundisa unkosikazi womlungu amfundisa umsebenzi amfundise nje ukuthi ayike uzokwenza ukuthi uwashe ukline wenze lokhana unakekela ingane uyithatha ingane uyise crash uphinde uyilande ubuye nayo ingane uthi ayike usisi lo uthi avuma ayike uqale ke asebenze uthi manje abantu bala ekhaya bahamba ubabili ekseni bahambe bayosebenza uthi yena asale agada ingane aqeda ise crash athe suka lapho abeqala ke aclineke. Uthi ngoba wayehlala la ekhaya into ayenza before aqala clean wevela aqala ahamba yogeza. Uthi kuma wakhona wemfundisila ngisho ukuthi ageze bese yaqala kahle umsebenzi. Uthi kuqhubeka asebenze nje inyanga kulomuzi uyabasaba abantu bakhona ubaba wakhona nje ibhunu nje lelanga impela leli nje lithusayo lisho ngamaqakala amakhulu. Uthi elaliqoka futhi ikhindi liqoka nje nale uniform yabo yasemaplazini. Uthi ke hayi wemsaba ubaba la ekhaya. Uthi ke uma wakhona kuyena uma wakhona engathi ungcono uthi ayika sebenza aqhubeka asebenze la ekhaya. Uthi ubaba wakhona njalo asebenza kuze kushaya isikhathi la ngelinye ilanga ubaba wakhona abuye emsebenzini. Uthi makabuya ngaso sikhathi yena usasekamereni labo uyaklena ngoba weqala kuphi wefika ageze bese engena ekamereni bese yaqala ashintsha amashidi athatha ingubo ezingcolile phansi asuke ahambe aye edining room akline na kwi living room akline aye kitchen bese egcina ngetoilet na kwi guest bedroom. And then aqhubeke ukuthi aclean ukuthi ngelinye ilanga nje ubaba la ekhaya abuye ahlale esofeni. Uthi ke bese yambuza ukuthi asengi ngakwenzela yini itiye or ijuice. Uthi indoda yakhona imuthi kulukuqu ngehlo ibese athi ngicela umenzele ijuice. Nangempela ukuthi ngaphuthuma ngoba phela ngiyamsaba lo mlungu ngimenzele ijuice ngisuke lapho ngihambe ngiyomnika. Hayi bese ngiyaqhubeka nezinto zami. Uthi umlungu futhi nangakusasa ngoba emsebenzini wabo babesebe uthi la esebenza khona ngase ngizwa ke ngolokhuzana uthi wayesezwa ngonkosikazi wakhe ukuthi la esebenza khona sekumele basebenze i-half day abasakwazi ukuthi basebenze full time because of i-COVID and ama rules e-COVID. So bamele basebenze half day sometimes ubuya ngayo emsebenzini. Uthi ke kuthi ngelinye ilanga indoda ibuya usanda qeda ukugeza nje ukhona la endlini kodwa ubhinqa ithawula uthi ezwe ngesicapha nje sivuleka avele ithi gulukudu indoda ingene ngaphakathi. Uthi soma ingena ke indoda ngaphakathi bese angabi nankinga nokuthi indoda yangena ngoba phela just agijima ahamba aphindele ebathroom ukuthi akwazi ukuthi ayoshintsha ashintshe izinto ayegqokile. Okay. Uthi nangempela agqoke kube kuhle iphinde futhi indoda ihambe yohlala ne-laptop dining room iqhubeka isebenze. Uthi lokho ngibuka le ndoda ngiyahuva ke kumele ngihuve la dining room la ikhona but lokho ngibuka nje ayenzi
lutho ibhizi lokhu iqalaza mina mangishona le ngicabanga ukuthi mhlambe uthi cabanga ukuthi mhlambe umsebenzi wami angikwenzi kahle ukuthi kodwa nje ingangiphathi kahle lento ukuthi lo baba uyangibuka and akangibuki ngehlo elijabulisayo ngibuka nje ngehlo engathi liyathusa uthi hayi ke kulungile ngizithulele ngingasho lutho ngithi hayi ke shuthi ngiyalingwa Nkosi yami umsebenzi usuphelile ngimbuze futhi ukuthi uyafuna yini into yokuphuza uthi aphinde futhi athi ufuna iti yamenzeleke ikhofi alibuyisa alibeke phansi umlungu aqhubeka lokho embuka ayike akasebenza aqede aseqede emva kwalokho ahamba ayolanda ingane ecrash abuye futhi abuye aqhubeka asebenza apheke abaphakela unkosikazi wakhe azabuye emsebenzini uthi nje unkosikazi wakhe wawumuntu olungile nje uthi ke kuthe ngelinye ilanga lo baba lona avuka ekseni futhi ahamba ngathi uye emsebenzini uthi nami ngiqhubeke ngisebenze la ngikline ngenze konke uthi abuye ubaba emini uthi makabuya emini hayi abese ehlala futhi esofeni nelaptop yakhe uthi ke into eyayihlukileke kulezi insuku ngoba ubaba lapha na wengamkhulumisi lo sisi lo wengayikhulumisi lengane kodwa uthi ngalolo langa waqala wangikhulumisa waseyangibuza ukuthi ngineminyaka emingakho uthi ngase ngiyamtshela ukuthi hayi ke ngineminyaka ewu20 ukuthi abese yasho ukuthi hayi okay uthi abese yaqhubeka abuze kube ngathi nje ungenzisa interview mhlambe khona into engenzile wrong or indlela engiklina ngayo ngoba ihla enginika lona uthi la ninganginiki uthula uthi ngisho ngiphamana lo wababa ngangambuka emehlweni uthi abesethi lo baba yindaba pho ungekho esikoleni why usebenza uclean uthi asho ukuthi nene ekhaya kuyahlushekwa ngino matric ngigcine kwa matric uma kanayo imali yokungiqhubeza uthi abesethi okay uma wakho uyena lo osebenzela abazali bami uthi uma wami uyena lo osebenzela abazali bakho uthi ayike kulungile uthi ithuli libhunu lingasho lutho lithi okay kulungile bese liyamyekela aqhubeke futhi nezinto kushaye futhi isikhathi ihamba olanda ingane abuye bese kubuye unkosikazi kuhlalwe nje futhi uthi aphinde futhi lapho ubaba ngakusasa futhi uthi into eyodwa nje ngoba phela kuna COVID uthi into eyodwa nje njalo ubuya it's either ubuye ekseni ufika ahambe 1 hour ekseni uyambona useyabuya or sometimes ubuye emini ngabo 1 noma ngo12 uthi aphinde futhi uyageza ngoba vele kwakuyi routine yakhe ukuthi ageze ekseni uthi ngiyageza abese lo baba futhi aqhamuka ngizwe ngomuntu ovula isicapha ngibuza ukuthi ubani ngoba phela wesase elokhuzeni ebathroom abese ubaba ngasho lutho azithulela vele acabanga ukuthi ayikushuthi uyena ubaba la ekhaya uthi ke aqhubeke ageze uthi makageza hayi uzwa ngesicapha sivuleke uthi abese amemeza ukuthi hayibo there is someone here uthi kube ngathi le ndoda uthi ilunguze kube ngathi khona into eyifunayo la etoilet uthi ilunguze kube ngathi khona into eyifunayo bese iyasuka emva kwalokho bese vala isicapha ithi I'm sorry uthi hayike athi kulungile anganaki but aseyaqala ke manje uba namahloni ngoba phela le ndoda le imbone enqunu uthi ke abeseba namahloni lo baba akasakwazi ke ukumbheka manje ngoba phela ungene etoilet akazi noma mhlawumbe ufuna ukulala naye ngenkani noma kodwa nje uthi ubaba khona uyasabeka eluthi futhi akakhombisi ke nje nokuthi khona into ayifuna kuyena uthi abese emva kwalokho uthi aqhubeke usegqokile ebathroom wasiqede emva kwalokho wahamba wayoqala ke wayocleana ekamereni uthi aclean aqede uthi kuqhubeke ingabi nalutho nje uthi kodwa manje afika uma la ekhaya mase fika uma la ekhaya sengiloku ngibheke phansi nginamahloni ngoba phela indoda yakhe ingene ebathroom yavula isicapha yaphinde yavala uthi bese ngiyahlala ngimbuza ukuthi ungamenzela ukudla ngimenzela ukudla uma wakhona siqhubeke nempilo uthi ngakusasa ubaba wakhona ahamba emsebenzini futhi uma wakhona ahambe nobaba wakhona emsebenzini abuye ngo12 emini uthi makabuya ngo12 emini uyabuya namhlanje ngishintshileke usuku lokugeza uthi ngivele ngathi ngeke ngisageza kuseni ngoba lo baba sengicabanga ukuthi uyabuya njalo mangigeza uyafika uthi aqala clean athi mase kuyisikhathi sokuthi aclean ekamereni uthi ngoba ibathroom yabo yayingekho clean uthi aqala clean yona but indlela eyayingcole ngayo uthi wayebona nje ukuthi hayi ngeke izothatha isikhathi eside uthi abese yayiyeka aqhubeka ayo clean dining room ahamba ayo clean living room aclean nase kitchen uthi bese abuye sekuyisikhathi sokuthi azoclean ebathroom uthi bese eyageza hayi lutho baba la ekhaya ukufika bese yageza
uthi makabhince nje ithawula esethi uphumile ebathroom ezwe ngendoda iphefumula la ekitchen. Uthi akamzwanga nokuthi ungene nini lo baba lo. Uthi lo baba lo uthi amphushele ekamereni. Uthi ayolala lale ngomhlane embedeni. Uthi iqala indoda ingibambe ibhunu. Uthi nginqabe ngimphushe. Uthi phinde iqhubeka indoda yebhunu ingibambe. Uthi hayibo ngimphushe lo baba ngithi hayibo yini lo ngenza yona ngiyithandi lento. Uthi ngize ngibone ukuthi hayi imizwa yami iyangilahla. Lingibambe uthi ibhunu livele likhumule. Uthi malikhumula ibhunu uthi lisho ngomzimba ngathi angazo wani. Uthi ngathi uhlala ejimini. Uthi lingibambe lenze nje izinto zakhona ke ngeke ngikwazi ukuzisho kule video le. Lenze ke izinto kuyena uthi kuvuka imizwa kuyena. Uthi agcine sekuyena ke manje olidonsa ibhunu. Ngalesikhathi nje lithi liyahlehlela uthi wavele walidonsa ibhunu. Uthi hayi benza umsebenzi nebhunu, benza umsebenzi nebhunu, benza umsebenzi. Uthi bese yaqeda emva kwalokho uthi hayi libe busy ibhunu limphethule. Uthi hey limphethule. Limshonise ngapha nangapha uthi limbambe limshonise phezulu. Uthi hayibo hey la ngibamba ibhunu la ngenza izinto ibhunu engazazi. Uthi ngoba phela wayesayingane vele. Uthi hayi ke baqede lapha aphinde leshaweni ngokusheshsha ageze agqoke aqhubeke bese yaklina ishower abese enza konke ukuthi ibhunu limbuza ukuthi right abese to right bese uthi bese liyamtshela ukuthi kade ngakhalela alisho nokuthi liyamthanda lithi kade ngakhalela since ufika lana ngiyaxolisa ukuthi ngivele ngakuphusha kodwa ke right wena athi hayi ngeright awuna nkinga athi ngivele ngingabi nankinga nje vele ngangenayo inkinga ngoba phela ke nami ngajabuliseka. Hayi uthi ke usisi lo yokho iqhubeka lento yabo balokhu beyenza uthi njalo unkosikazi ahamba emsebenzini uthi lisala ibhunu libe busy naye uthi limjabulisa uthi lalimenza izinto uthi limenza ukuthi angakwazi isho ukuhamba uthi wehlala ekhathele imvithi uthi hayi nami ngiyayijabulela lento and angikwazi nokuthi ngifike ngixoxele uma ekhaya ngizithulele. Uthi waqala ibhunu manje labe selilokhu lingifakela imali selifaka uthi livele njalo mangihola lifike lingiholele umholo ngoba ngangiholele uyena vele baba la ekhaya lifike lingiholele umholo bese lithi asihlangane endaweni ethile uthi bese lidraw imali linginike ucash. Uthi laqala la nginika u5000 rand uthi mali nginika u5000 rand uthi ngishokheke ngingazi ekhaya phela sixakekile ngivele ngithathe le mali ngiyoyinika uma ngimtshela ukuthi uma sizokwenza ngayo ngingabe uthi angabe sawukhipha umholo wakhe ebank. Uthi iqhubeke nangakusasa baqhubeke balalane uthi benza imangaliso uthi hayi sebeyathandana ukuthi ibhunu azalibona ukuthi hayi sebe in love sebeyathandana uthi nami sengiyalithanda ke ibhunu senenathi uyafika nje umama la ekhaya ngiza ukuthi ngiyacikeka nje uyangidina. Uthi engathi usheshe wafika ngoba imini kwakweyethu. Uthi hayi kulungile siqhubeke. Uthi ke into eyayinkinga engangayazi la kulomuzi kwakunamakhamera. Uthi kwakukhona ikhamera edining room kukhona ikhamera ekitchen ingekho ikhamera ekamereni na guest bedroom but kodwa uthi wengazi ukuthi khona. Uthi ke bese kuthi ngelinye ilanga baphinde baqhubeke ukuthi naye bese eyicelele bese vela ebhunwini uthi sebezwana nje baqhubeke benza izinto zakhona. Uthi engazi ukuthi kunamakhamera nalo akamtshela ukuthi kunamakhamera. Uthi ke kusho ukuthi indlela mina engangicabanga ngayo ngicabanga ukuthi mhlambe mhlambe we delete kodwa engakazi ke wengakacabanga ukuthi content ekufuneka idelete. Uthi hayi benza izinto zakhona uthi uqhubeke uthi ngelinye ilanga uma wakhona avele afike endlini afike hayi kade sikhozi but sesiqedile akubonakala nokuthi khona esenzile. Uthi avela dinwe nje akhulume kabi but ngingamnaki nami ngizitshele nje ukuthi hayi mhlawumbe uzidinile into zakhe zasemsebenzini. Uthi kushuthi umoya wakho umtshela kodwa uthi khona ukushaya amanzi indlela ayise behavior ngayo. Uthi ngelinye ilanga vela ahambe ekseni abuye ubuya indoda ikhona endlini.
uthi makabuya indoda ikhona ayise angene but asenze lutho if afika ibuza indoda awu bungashongona ukuthi enene usebenza uze kusha u12 namhlanje ithi indoda hayi no ngibuye early kuthiwe yena nasibuye kusho ukuthi umfazi ujwayelene namaboss endoda emsebenzini kusho ukuthi abafonele bamtshela ukuthi hayi ayikho lento ayikhulumayo uthi njalo ke ngenyanga khumbula ukuthi indoda njalo mayingiholela isangiholeli umholo lo enganguhola ngoba phela ngangihola 2500 uthi isimholela manje u2500 ukuthi ngale imnika u5000 uthi hayi umfazi ngalesikhathi nje esasuspicious kodwa nje umbone ukuthi hayi akathembi kodwa akanayo into ebambeka ngoba sasicareful uthi bese ithi indoda yakhe uyafuna ukuya varsity uthi bese ethi ngiyafuna ukuya varsity athi unyaka uyaqala hamba uyo applyela ungena ufuna ukwenzani uthi ngizokhokhela uthi ngajabula ngahamba ngayongena evarsity nangempela ngafunda ngibe ngisebenza la ekhaya uthi kanti ngelinye ilanga unkosikazi wakhona uzongibamba uzothi makangibamba uyafika ufika nje indoda yakhona siseshaweni senza into zakhona uthi lingene ibhunu uthi malingene ibhunu lingene lihambe liye ekamereni lifike livula isicaba sesishokhekile lihambe liye ekamereni lifike edrowini lidonsa isibhamu uthi malidonsa isibhamu lisiqhumi uthi angazi noma lesiqhumisa kumina noma lesiqhumisa endodeni uthi nje waqhumisa isibhamu nje kangazi ukuthi sengiyafaka namhlanje uthi indoda yakhe yamncenga uthi wamthuka ngalegama lela ajwayele ukubiza ababiza ngalabantu abamnyama uthi wamthuka ngalelo gama wamtshela ukuthi ecela aphume la endlini yakhe ahamba ngaphinda abuye nangempela intombazana yaqoqa impahla yaphuma yahamba mayihamba intombazane ugoduka ekhaya sebeyakha ngale mali endoda ivela ibona ubhlungu manje uthi ngeke ngisakwazi ukwakha ngeke ngisakwazi ukwenza lutho unkosikazi kanti uyababona ngamakhamera angithi njena thina namakhamera ngelinye ilanga wesevele kusho ukuthi uthulile nje wesefuna ukubabamba oqotsheni wobabona ngamakhamera kusho ukuthi adlalela indoda ngasikhathi sebeyixoshile lentombazana sedlalela indoda amakhamera indoda abesethi umfazi ngeke ngize ngikudivorce sizoqhubeka sihlale kodwa sayixosha lentombazana soqhubeka sithandana hayi kuthe uthi intombazana ekisixoshiwe kanjalo ke sihlele ekhaya indlu siuhafa ikakayiqedeli indlu uthi kihlele ekhaya siphelele umsebenzi phela ixoshiwe indla isakwazi ukuphela ngoba ngale mali abeyindi ngomlungu bese khuphula indla yamablocks kubo uma wakhe uyasebenza ngalena kodwa nje akusekuhle kahle ngoba phela sekuziwe ukuthi enene mina bengilala nendodana yabo so lawa amanye amabhuna benobandlululo engafuni ukuthi ingane yakhe ithandana nomuntu omnyama uthi kuthe ngelinye ilanga nje ngihlalele mhlawumbe engakapheli ngishinyanga kuvele ngene ucingo liyangifonela ibhunu indoda uthi ngibamba icingo uthi enene bese lithi ngicela sihlangane endaweni ukuthi lo muntu lo uyena okhokhela university mangihlukana naye ngeke ngikwazi ukuthi ngikhokhele university uthi nangempela aqede lapho ahamba ebhununi bahlangana egarage uthi mabahlangana egarage uthi ibhunu limshaye ngo10,000 bese lithi enene abuye ngosuku lokuthi basethu usuku uthi bese basethu usuku lapho baye endaweni ukuthi ehotela uthi bese belala nehotel uthi nangempela ibhunu limnika imali bahambe bayolala ehotel babuye ahamba yokhokha esikoleni aqhube izindlu yakubo akhe uthi ikuqhubeke kanjalo uthi umfazi athole futhi ukuthi lo baba lo usaqhubeka nami lo baba uyangondla ngidla kahle esikoleni euniversity uthi ngiuqeda unyaka oqala ngiuqeda osibili iziphela indlu kama yileli khehla akulona ngisho ikhehla kakhulu vele undodana wekhehla kodwa nje lilokhu linginakekelile uthi nangempela ngigcineke sengiselunyaka wokugcina euniversity indlu kama isiphelile uma azayeke ngoba uyabona ukuthi hayi kusho ukuthi ngisebenza kahle lapha nama angisho ekhaya kulongithi nje hayi kusho ukuthi mangithola omunye umsebenzi hayi and then bese uqhubeke kanjalo ukuthi kanti unkosikazi ngelinye ilanga uzophinda abone ukuthi sesibuyelena uthi makathola unkosikazi athi kusho ukuthi ikhehla ngoba lana amabhizinisi livele lithathe babeshade kwi-in community of property uthi baxabane amncenga umlungu ukuthi hayibo umfazi wami ngiyaxolisa ngengiphinda athi ngikuthembile eqaleni wathi ngikuphinde namanje usenza into eyodwa ungenza islima uthi abese ethi abadivorce kunengane la uthi nangempela abadivorce uthi khehla wathi umfazi ethi nje abahlukane besa kwe separation uthi khehla laselimthengele umuzi sehlala nalo ngala eceleni uthi waze wagcina eseshade nalowo mlungu lowo uthi wayengamdala kwakuumuntu okuma 40s kodwa nje phela wemdala kunaye
uthi wagcina seshadena lo mlungu kuyimanje kushadile usemshadweni unezingane ezu2 nomuzi kubo lelo mlungu wamakhela umuzi kubo uqedile euniversity usebenza manje uthi waphuma kanjalo ekuhluphekeni uthi akasho ukuthi into right ayenza ngoba wahlukanisa umndeni uthi kodwa wezokwenza njani ngoba wayesosizini saphela ke istory sethu bangani.